Hello, Tuni ay tu na ngai za hi video na vi hozo sin na bon serving Christ and the family a konin kahin liam chi vin him. Tuni a hi Ipijeh a Christ and the family ministry hong Kipan ham. Ipijeh a hi ti Christ and the family hi iho nam sung ba dinga Poimo ham Ipijeh a Poimo ham ti hi pa chom cha ni khonung khom diu kanomin him. Adin kanyaw laizin la ka aniki sa jingin hobung sunga zo anaki hasa apin ka cho in sung nom zo van gam nai pin hi sa te dinga jong paradise hi in sung nom zo van gam nai pin hi anaki tin hi tunin minu mi pa hi chi video no vi ho zo sin na in sung zo in sung nom hinam sa ti adinga van gam nai pen hinam in sung adinga izi itsa adinga in sung pathienen nu pa ihin zanggop tinga hile responsibility ama sa pena ap so in sung nom Christ Center family sim do ding hichi chu hilo ham tunin na insung nom pen hinam ay le zunop sanop ne na kina na kipo na kidal na ay lo ba hele sa te nule pa se ngai lo na nule pa hin ko no ma man na insung ham insung apoy mo dan zo itabangin miting mi thiem hin lang lasa thiem hin lang thu sai thiem hin lang business min thang ta abol hin lang hi don chun na holzin na zau sia na dan thailo hi at the end of the day sa te jong school ka chi te ngai le na alam le ina hong kile te mi pa bi nu ho jong office kai ho jong ni ha lam ting le ina hin zo te ai lo wa hele mun choma min thu se ting na ko han lang la sa ting na ko han lang itabang business trip in chi jong le chun at the end of the day na hong kile na cho hoi lai ham na insung na family ahin hi chi ahi ze a chu Howi na zong na chen dan thei lo mi na zong na chen dan thei lo mun dang a zong na dan thei lo a hi ja cho poimo hi lo ham a poimo pen chu Christ Center family in sung nom van leise na dinga zong van gam nai pen isim do diu pa so minu mi pa te dinga pathenin mo po na apo amasapin ahin him adin Iti Christ and the family ministry hong kibolo na so ahile 2009 kumin kenzong pathin koma I feel so lukewarm hagawa hal thana no thana ding spiritual renewal kay male kapasal chunga athun na dingin an ngola kisunima ni sagi sung kana thousand lizin kagel pha loben pathinin Christ and the couple Christ and the family ti ay na pin him Christ and the family ki pathin remind in a bolso kum so ta masang ahitain pathin ay na holy pin so Christ Center family ahong hito thay na ding chun Christ Center couple akipatete ngai je Jisu alaya Jisu pansa insung ahitay na dingin alaya Jisu pansa nupa kipat na ngai je ti cho pathinin na sata remind ay na bol ahin he chi je chun ken jong kal kai la kaloi pain jong ka zo chan hanin an ngol khom tao khom lungial sei khom ai lo le cha ti adinga tao khom cha te pathin thu hil khom hi chi ho hi prioritize tu ni zangen kahin pizing pathinung sen azi so hi chi ho so e a ko na akipat lo ba hele in sunga hom thailo he zen adin Christ Center family hi thena dinga he mi pa ping tha mi nu ping tha hi te zo angai zen he Inua ay godhan lai za ipin tha lo wa izine masanga ipin tha lo wa hele I di zong le sa te kho kha na a in sung sim do na hi iwai ge te di hi ti hi tu nya no nga gol hang mi lu mi pa hi video na vi ho zo se a tha be remind kan bol ke no he Christ Center couple na hi the na dinga na pin tha te angai zin nu pa ta khom na hi zing han ngai zin nu pa kilong to ta lunggel se khoma sa te ho kha khom hi te angai zin hi cha to hong ki pa te nga hele sa te ho ku to hong ki pe son the za Christ Center family hong ki so do the ahin he zin du lai inam level azong event na ahile kisim pa na dingi aha sa church level ai ti zong le ti tam ta aha sa ta na tam ta o me ahin la his revival reformation kiti pa hila gawa hal ta na pa in son tina family level family reformation ahong ki pa te dingi poimo he family zau si him Christ and the family Christ and the couple hi thei chi lewhan an ino idaw banga at samlova in sung chi a chon ha gawa hal thana ha gawa no thana homa Christ Center family hi the che ti ngole I hobung sung damin tin in sung le inam sung dam ding he ti hi
avela ise to nom kit ahin he adin Christ and the family he 2009 na pati ina pi pa chu kaloi pa ko mazong lekha buzi hiteting kana sejin ahin la to la thama aki boys ane ki to zo po in 2022 pati na tha bia pati ko na ka hong san zo hin patinin hichi ministry pa ding tia lunggel hong kinelazing Christ Center Family channel hi bowling patin e holimpita ni hichi hinchi Christ and the Family YouTube channel zo hong ki bol do in hichi ahin adin patinin burden ap dung zuin sati kho kha na lama na sa tayo sati kho kha ding dan nu pa ki ka chung chang la Bible study Christ the Family Bible quiz la Bible study ho zong akibol do zingin chukila mission minded generation sati ho ta asala na gaw ki kan thailo hizin ta asala nga lo hing kyo hilova ha gaw la ma zong mission minded officer mission minded ipiham sati ahong kisep do thena diwa missionary story ho hin chukile pathin tu ahete te dio Poimo zin chapo ho lunglu thena dingin Bible quiz in ahong ki bolin Genesis ahong ki panin aje so Genesis akipat lo na aje so vanale se sim koi ham pathin les ide ni kisim ham ti ho ahe thena diwa so Genesis ahong ki pana to ahong ki cha Genesis ahong ki chai phat ding le Matthew lang ahong ki pan ki ding ahin he ji ahi je in tu ni hen ji Christ and the Family in kiboy pi so hichia the parenting chung changbo ahi po in online na zong counseling akibo zingin minu tam ta le khangdong tam ta counseling ai cho hojong akiboy pi zingin same prayer hojong akibo zingin chukit le tau pi na tau khom le zong hasi in zong 3 days fasting prayer hi akinai khom zingin he tu ni in hichi video na vi hozo se koma athabia remind kabol nom cho hile Christ Center Family hi thena divin inu pain ki khol ki rohite Christ Center couple na hi hinam Christ Center couple hi hinam pathin nei chi pathina hinna di ta ne minu mi pa hi hinam ti ki khol ki rohite I hilova hile hinadit ne thena dingin ki hambol rohite ani na ajun ilunggia sei khom singa pathin ko mata khom singa ichate dinga ta khom singa ele ichate pathin tu hil sing hi hinam huti han lang hile hi cho zo se cho ema nang le ke ezi to ipasal to Christ and the couple hi tinga hile acham lo wa cho Christ and the Family ti so pathin in sep do video he ti hi achai na dinga remind ki bon no mo hindin pathin tu ne che video na vi ho zo se bon chaven Christ and the Family sep do sim do theding in sung nom van gam nai pi sim do theding pathin pathe I bota hanga ki pa amen.